नुआईसी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर सिना रेफ करीबा नेफ्यू रायो सिनी यूने यूनियन होम मिनिस्टर फोन तखलमनी यू अखोई की स्टेज से कांथोखरमने हाबनिदा असेंबदी दियादा अखोई कानूनी मोजे सेम रैंक ने ही आल्सो चीफ मिनिस्टर आवर आल्सो चीफ मिनिस्टर मसेंदुदी ममाना बने मे अखोई दारगा बाय बंधु दुने बा बाय बंधु अखोई फोटो हम थोक्त्रो बाय बंधु फारी दु हजु थादोक तिरबरा इज बिलोंग टू नागा I also belong to Naga kai karaba film lady ge high ga done police wala ga su border area da oraga di punna samina operation tawe jara khan chhattisgarh da ga police ni madhya pradesh police odisha ga police combine punna tomine amai to any assassin to jage ai hai na ga hai ra ka du hai direct a delhi da jam to hin adun takpadi akhoi manipur sarkar je kaim to ngamroi man khalibra yam ludro the big question le federal structure to gai ni man dal on ada to le ni ko adu da khoi na su ikai di su angak po angak po dum to le hai bani da angak po do khoi masing thi le khoi su nungai tre lo gi satra moi na khoi su lo di su ngange du ga kai de lo ilak ta se nungai tom yaw re ko khoi to du ju kari si akhoi to ngai ma kai nei tre hai bani da da ju kadai da akhoi ga sai gi kadai da ban gam to re mi thok tram to re hai kangla to mi si khoi shaw no re hai da masi kai do bi khoi shaw no ri no ha kan da si ultimate responsibility government to go ni khoi hojik ju hai ri ngarang ju hai nahan ju hai numit chama gi mamang ju hai re 2023 gi april gi tang mari ahum de hai la pa ne khoi di law and order is state subject law and order di yaute there is not a single word use law and order whole constitution the law and order hai wa hi amat sina deva ko sine ni sai gi entry number 1 gi kan second schedule gi state list gi 7 schedule state list gi number 1 the public order adu number 2 the na police hai ne polic si state ki makhutale si karigo ba circumstances amata da karigo situation amata da union government police law ya poti ko ko di khang da ne simani government power pai te kai power pai ba government power pai da government ba laiti mi lo da police sai mai thab ni mi adu irai lai ba da samjal aga 162 mi yo di 160 de have na ti ko sarkar je kai mati 163 ni council minister headed by chief minister to aid and advise the governor is sarkar ne 163 adu na tab ai na je na 162 162 ka hai extent of executive power of the government have state government executive power se kayam lai ga ha kanda law semba ya ba ma area sing do adu me am de law na executive chala power chala ra ka sathaba ya hai mi ne adu na takpadi combine operation to ba khot pa si law na state government ki supervisor ma khar to do ne ba adu aina yam nungai ki da hai ta na garing chief minister na ma na budi good faith to bani natra ma gi kano da union home minister da phone to na che tha to jabani ai ta ko hai ba message ti noi government to kaim to ngam de hoju bu 20 days suzla chi bu kaim to ngam de hai bani government na ji kanu ni ne parent party na khoi ki kanu ni lu gi maron da masin guardian ni government is a guardian he is a custodian all the akhoi life sing ngak na government da adu dom tu sarkar le ni ngak pa ngam drga di sarkar do ata tholok tre hai bani da akhoi ni hingdu kama hingdu no any time siba ya na hingje do ri ba ko ji any time ha nando ga any time da akhoi ata sat pa ya ba adu itawrin ku ai ga ras ga any time asai da kaptho siba phaning e pha adu waina akhoi without security of our life in the seat later hingala ga di hati ra hai da adu di lu da har ga akhoi di hingba si akhoi di hingba ga siba ga langla langjin ne ba ada ai taw le mi ngak to oi ra hai ban da pura mak sarkar na thon bane bra sa ha ga di adu central government na thol li hai si di moi conspiracy tawrongani proxy war ni ga na da hiding bhayo hai ga su immediate action lo do di state government to do ne state government se later ga di yes right PR le re parang le hai ga di yai ko state government exist lauri sit me se lady MLA me am ribbon kakpa gym khana hang ba ko teng ne ngi gi mayam nok min na tawri kari no khoi le ba se nakalam na praja me mapi o tari nakalam na khuba khu sei sakta nuai na lady si gi si thadu ga khoi amato na changthil laga leibak si kalou hai bani da si kanda ga di pithim kanam la oi ne bagawan will not come like a su la oi ba khoi na kan dong ne ba ko aduna khoi chi kan min na si nagai sinau su mamang da moi su nutrient toromani nutrient sei chak le mane nutrient to we are this threat is to all the indigenous people of Manipur indigenous people ki survival the threat ne base akoi survive to hinga do hingu do big question hai bani da sigi sida khoi adu har mi ha chi lan to sai bana ti ko kai do we age have a decisive action lam lo khanna ga khoi to bum change ko adu ki matam yore masira ta hu da ga now or never akoi shi lo shi do khala after 100 year matung da di Manipur chi kam nate soinai ba ina disabled sing du bu kanu to job na se de ko aina soinai ba di lan lo kan ma khut na ma tat pa ma khong na ma tat pa mi ne phudi ga po mi atane ko le hingau do ju atai na ya ma si do ne ba ko si gi matam hi yor ba da khoina tumin na le ba chi sumde khoi ji government da khoi gi firep kaino ka si hai ba gi matam yor ba khal le ba ko adu government na to da di upai le ti khoi sai sana khoi kangje bu tho ko sip ta
ngasi di akhoi loi hunger strike ya aro sidi akhoi loina sijarage haidra akhoi sibam changyo adu mi hala sidi sugudi akhoi san sijam patro Okay.